Qanchadan kelgan tug'an? Assalomu alaykum. Çoğunluğu 50 bin dolar. 50 ming deb atadi, ha? O 50 bin. Tishi qanday o'qiyapti? Dişini bilmeyken bunu dişince. Aha, taka. Qancha berishdi bozor? Bilmeyken pazar. Bilmaysiz, ha? Ha, narxisicha? Aya. Ha narkı bilmeyken. Ha, senki emasmi narxi? Yok narkı. Ha, moch. Bunu aka. Ha, bu qancha? Bunu 17 bin dolar. 17 ming so'm, ha? Urg'ach erkak? Erkek. Erkak, ha? Tishi qanday o'qiyapti? Bu ne? Kozu dişleri. Ha, uloqmi? Ha, yaxshi. Assalomu alaykum YouTube qahramonlari jana men подписчиклерим. Bu videoda echkilarning baolari bo'lmoqchi. Oldin avval bir like, bir kommentariy. Har bir bosib atgan like'ingiz, kommentariyingiz keyingi video chiqishiga sabab bo'ladi. Jana andamasam boshqa echkilarni da qarayli. Туғандар, 1 минут вақтыңызды алайын, аяға чейін видеоны ұғып қойыңыздар. Сіздерден сұраныч. Болезнь Бехтерова деген аурумен 5 жылдан бері алышып келем. Азыркы учурда 2 жылдан бері балдак менен басып калдым. Жалгыз уумун. Туғандар, болушунча азыркы учурда 2 миллиондой акча каражаты керек болуп жатат. Леченияма Хумеранг деген укол чыккан экен. Айына 2 жолу алышым керек экен. Ошо уколду, ошого 2 миллиондой акча каражаты керектелип жатат. Экранда чыккан Мбанк номерлерге болушунча 50 сом болобу, 100 сом болобу, болушунча которуп койсоңуздар. Сиздерден сураныч. Жана ушул видеого да бирден лайк басыңыз. Лайк сураганымдын себеби ушул видеом рекомендацияга чыгып эртерээк чогулса, эртерээк алсам жакшы болот эле. Алдын ала чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Канча экен укам бу? 15 сурап аттың, эркек бургачыбы? Эркек, тиши кандай? Улак, Qanchadan ken aka? Assalomu alaykum. Qanchadan ken? 25 ming. Ha, bucha? 11 ming sarka bucha. Emne o'qiyat? Echki, ha? Tishi qanday o'qiyat? 6 tish, ha? Narqicha? Ulaq, 13 ming. Erkek burg'achi? Burg'achi. Shep qancha ken qo'y? Echki. 8 ming, ha? Erkek burg'achi? Erkek. Ulaq o'xshaydi, ha? Ha, yaxshi. Ha, bularchi? Yana ulaq o'zi. Ulaqlar ekan, ha? Ha, yaxshi. Ulaqlar qanchadan bor? Ishdan qachib qo'ysangiz ekan? 8 ming. Ha, bir o'ylab sizniki. Erkek urg'achi? Urg'achi. Qancha ekan aka bu echki? Shep. Shep. Qancha bu? 11 ming. Erkek burg'achi va? Erkek, ha? Ulaq o'xshaydi, ha? 11 ming so'rab tur tuğanlar. Qancha ekan eje? 9 ming, ha? Erkek burg'achi va? Burg'achi. Ulaq, ha? Ha, bo'z bu. Tishi qanday o'qiyapti? Ikki tish ba? Ha, yaxshi aka. Yana ulaq aka? Yo'q, Adelni qanchadan bu? Takası 12 dolar. Taka 12 ming so'm, ha? Tishi qanday o'qiyapti? Ulaq, ha? Narxisicha? 2 diş. 2 tish urg'achi, ha? Qancha bu? 10 ming, ha? Ha, savdangiz bersin aka. Shep, bu joq kimdan kelgan? Menden. Qancha so'rayapsiz? 10dan kemi var, ha? Ulaqlari? Erkek burg'achi va? Sağın etkinin baldары. Ha, sağın echkinin baldары. Erkekler urg'achi. Erkeklar eki o'tang, ha? Ha, yaxshi aka. Yana ulaq tugan. Bu qancha? Cho'ng. 14 ming, ha? Taka, ha? Ha, bucha? 6 ming, ha? Urg'achi? Urg'achi. Qanchadan qanchaga aka? Assalomu alaykum. Yine aldar 15 bin kemi var. Su aylar 10 binden. Eni aldar 15 mingdan kemi var, suvaylar 10 mingdan, ha? Tishlari qanday o'qiyapti? Tişler 4 6 4 tish, 6 tishlar, ha? Ha, yaxshi aka. Qancha bosh bor bu yerda? Yok 10 baştan. 10 bosh, ha? 15 dan oshiq. Qancha yeni bola bu yoqda? Yine bala 3'ü var. 3 bor, ha? Baldari erkeklar. Urgaç. Urg'achi var, ha? Negiz balasının yok mu? Yok. Qancha so'rayapsing? 20 ming. Urg'achi erkek. Erkek, ha? Ha, tishi qanday o'qiyapti? Ulaq, ha? Soda bo'ldi. Qancha berdi? Berilmagan senasi. 17 ga bergan jo'qsiz, ha? Shep, qanchadan qanchaga chayin? 10dan tegizeli, ha? Erkek urg'achi var. Sergey Urgaç. Aravaş, ha? Erkek urg'achi aravaş. Tishlari-chi? Ulaqlar, ha? 10 mingdan tegiz ekan tuğanlar. Tuğanlar turacağından düşünüyorsunuz. Ayağında az echki geliptir.
Ошондуктан видео түгөндү. Анда эмесем кийинки видео жолугушканча сак саламатта болуңуздар.